Rongkhang constituency along BJP mass joining ke parupon. Lasonsi Rongkhang constituency ke parlo Hongkra mini stadium along BJP mass joining ke parupon. Bangso mai along aluhi sarpo man penang kachitongdun KAC CEM ke hai Dr. Tuliram Rongkhang Assam Legislative Assembly along MLA Dorsing Rongkhang lapen KAC EM MAC atum sitami mai along chitongdun. Lapen pinia mai along AP Chelsea pen kachipa ogdon lake Ronjit Terang Rongkhang CC President Lindok Rongkhang Vice President Cromwell Hanse Head Secretary Newton Ingti Happy Kramsa Jennifer Timongpi Women President Teresa Tisupi Rongkhang CC Women Wing President Bari Timongpi lapenke kaprek arpu kedo lapenke members doan Pangrumpet pen Bang Farukri si amulok AP Chelsea Congress ASDC pen cepa ogdunlo. Dongkam pen nilito maperangke rang sinakathar ng kilo Berta News Report Public TV Karbianglo. Paket lunch lah pen. Kalau lang po mga itu. Lagi second time lo, aprang ke na tu bacini lo, coba terang. Alang lagi konsensus kilo, assistant secretary lo, PSLC open, BJP na general secretary remembering, adam na BP, alang tu lagi open na dunia lo, jangan nang itu dia akim gola, lagi Ronjit Terang, dan Rongkhang konsensus PSLC, amai lapen Dinesh Terang, Profesor Angelos Terang. Masuk kuah Grisilo, laten dia ko Grisia Isopi, laten dimending amai kilo, ala itu pak tim open sih, bang harap prisi, abang kubang segitu, PSLC dan JOC itu dia long pin, lemrap ya kan bang, kena bang sulit bisusi, abang langhina konsensia long, PSLC open, BJP long, itu orang kok, penapik abang ke, cingkong konsensi long bang sulit kobar doji, nanti kita nang dulu no, udah ke PSLC kan open, BJP long nanti kok, tapi, hari kong kerai sih bang ke di pulau, PSLC apran di pulau peta ini, yang dunia lo nang join dunia lo penap ke, kok, tapi khasal ni kan nang join itu. Aku tarik gini lah udah aku nanti di bulan di pulau, asal sih, jangan sayang jengke, pastikan ikut pokok, jangan ke barikah pokok, nasi kejon je tim de dopik lah, first phase, second phase ke tang hai lo, konsensi ke long berat dah, lapen ke non kiru yang silo, kalau si barikah pokok kita kejon ni bagai di lepas, ada kejon ada program bagi kita. Siap kibang sendiri tu mereka orang buat kalau nak join dia tu mana tak, dia kalau join dia kibang ni mereka, so kejon saya yang kecing, ini tu pun hai apa tu dia kan, impul oleh nak dia kan, si contender atau kan dia kan, swasta ini sendiri tu. Hai bagi, kalau sambutan kita hari ni, sesuatu yang so lepas itu nang lipen ala di sorong halala apa tu dan dia lo biasanya so di sorong pada misalnya social media lo ini aku tapi jika hari hantar ini kita dongle kalau bagi dia hari ini di sini na ini suatu orang asal hai alam ini kita pulang le jadi ini orang kalau mereka aja karena lam lagi kan bikin dalam kan si jenis lihat ke public security punya di sana bagaimana tu cuma ni bagaimana cing hono asal dharna tu komunitas tanggung pun ini kan ender ini loh asal lagi ni bagaimana ngonte di sana bagaimana sepo mak ini dah hem si dulu asal ni biar nanti songko sini di sana bagaimana ini kecali tu kecil abang pulang nasi alang kita me la ni tu white paper high power committee petlang elo wana sayang deng se claim la ten ke last ke high kudalo subjudice to bomb ho case no more kini da kilo ero theglong lo na se subjudice to bomb ho ke election ho
Langkaijan Khan Bosti Jidu Kuluminda election ne PIL case tidak ada. PIL case hide ada PC Langkaijan Jidu Kulumi Khan Bosti election lo. Kasi alag la chini alag alu kohe theke bang. Thek ser bang alag. Kasi election lo kai ta municipal polo. Kasi alag ni lo leta social media lo. Apa je thang phang lo ta. Jadi kita mau orang keluar CM, kasih CM apa? Memang kita lagi kini pina malam kali itu. Mungkin isi sosial lagi, agak cini lah. Nane je borco mukulong ke kita mau orang mana yang si bondok, paikas 20 kilo kulong je lagi. Kita mau orang langun dema. Kayak nemen kita rampun lah. Kasih turun lagi, nemen kayak je handphone bangda. Kali makan lah. Kasih nihin benjalan buat turun. Kalau ada Hong Kong ini, Rasa pokok kita klaim buat kami bukan.